Patalafatu la mai moa ili neva yaso e se whaponga o talala tamai o winga ili COVID-19 mo lo sit fia Samoa ma lo se fo manuia. O leo tatu i lapta inga vaenga lua. Ele tatu whaasoala vai aso na te nei, o leo langa lapta inga vaenga lua, ua mawhaia nei ona toi whaawau le tele o me whaia aso oma, au fiai le toi fo i ngā wenga, au nātua tatu whanau i ia o ngā, asiasi whaneoloa ma pisinisi latane. O fai fo i ona whaia whaata singa laiti e o atu ili se fulu pe titi fo tangata a wai petai, e te tau ona whaia male whae tete a wā olo o iei pēr le siama o le COVID-19. Mona tatu sawa le mo, e ieitu la whono whaata singa, e a whia i tapo inga umam wha moe moe wha lenga nuu, e pei o whono te talo, sauni ngā lotu, fia fianga, whai pui ponga, ma liu ma wha le lausinga. O wha popo iei fo inga whaata singa te ngata o le tōpita nuu, o fia fianga ma whaata singa a inga maratua, mua, tu mau le vā mais tangata. Lua, wha tino o walo tu mamā male saunga le mo, male vaenga murimuri, ia wha mau le lisi o tangata uma o le a awai. O nei te iala mo tangata Pasifika ma le stala o le saili o tangata awai, o le amwhai o na maua e sau kopi e le o penga te whailangi o le Unite COVID-19. Na whainau mai le minister sui fua mana loina e o atu i le 5 tangata e whatangai nei maliu i lano lapta inga vaenga lua. O bisinisi whane maliu e te tau na whaatumina le pepa o le restala o le whaio sauninga mai le o penga te whailangi a le matanga luenga sui fua mana loina i a lavara na sai o tātou wainga ma le a maua nisi whamtalanga mai o tātou tangata whainga luenga wha sui fua mana loina na le Pasifika. Talofa lava. O aua Dr. Alaino no tupai, ma o te whaingaluenga i Beta Drive Doctors i maangele au kilani. E mua ona mamoli atu lau wha maalo i latu nuu atua, mo le tau lango sua, ma le usita ia o whautuanga, ma lapata inga, e wha asino le COVID-19. Sa tatou nofo puipuia mai laso tofi, lusfulu ono mati, se ia o mai le so. Sa tatou ngā lulu e wha atasi, ina ia tatou saunga le mu uma mai le neifa mai matautia. E le whainga o fiele nofo ese, mai e pele ia tatou. O lewa maia, mai whawhitai ma whaamalo atu ai. E le anga i atu i vai aso ma maasina o iluma. Taitua nāma o tōwhau tuanga mai le palemia, whaapea le whaatonu sili o le matanga luena soifua maloloina. Tau sisi ma muli, i whautuanga o soifua maloloina, e pui ai i tātou. Ua whaalau te leina nei sa olotonga mo whaatastasinga ma whaapotopotonga, e iei ma liu. O whaatangaina nei, ono o atu le 5 tangata e awai se ma liu. E whawhetai ma talia fia le nei suinga, ai manatua lapata inga e patino i ai. Tausi lau whainga o whainu mera o le potopotonga. Mana tua le lua mita le whelātai. Ma tausi le tu mamā o le fufulu o 5, tale le tuli 5. Ma ufiufi lau fufonga pe a tale pe te mawhatua foi. Ma mana tua, awha pēr iei se isi wha potopotonga o maua le COVID-19. O i lato uma sa iai le whaatasinga e te tau ana nofo e sea mo le sifulwha aso o lona winga o le a awhia ai e ngā luenga a onga, ia ma le mawhai on whaatino i eisi tiu te māsani. E toi whamanatu atu le numero le Corona Healthline, o valu se lau, tolu 5 5 E whaasua tae mo nisi fesili, po oni whamatalanga o ili. E mawhai ona e fesili mo se isi e tautala wha Samoa, pe a e mana o mia. E whaamanuia tele le atua ia te outou uma, soifua ma ia manuia. Talofa lava. E mua ona sile vi inga ma le whaafetai le tamao i le langi o na olona alofa malana tau singa. Au tātou sa valia le lapatainga vaenga lua e moli atu le whaafetai tele i ate o tō uma ma le tau singa o le saunga le mu ma o tō a inga whaapea tangata lau tele. Tu maule a vea o oe ma se tuao i le lei, ma le a ianga le atu i isi au whaanga solo le soifuanga i aso i taitasi. I le whaate leina o ta avale whewai,
Wha mole mole, whai maa lie maalu le mu, ai mai se lava I au tawhau aonga. Ma whai o loo savavali le aonga mga luenga, tātou wha manatu I o tātou ainga e wa ai le lei ta avale ai le kulisina le awala. O le a whaawau o nā wau ma whautau wina tangata uma ina ia o si taitu la fono. O le ala patea pe lokaina so se tasi e so lia ia tu la fono pe whaia foi se ngau ngā matu ia. O lo fati no ina pea tiute o le matanga luenga I le wha alo alo ma le ama fata fata. E toi whaafitai te le atu mo le o tau fiso soani, tātou te mawhai mea uma pea, tātou te tū whaatasi. Ia saunga le mū ma alofa le isi le tasi. So I fua mai ia manuia. A o whenga iei matapu o le COVID-19 o au nanga mo te katalau tele le iei pi tanga e le Pacifica Proud Network sa ngā lue whaasolo I le atunu atoa e fesoswani I o tātu tangata. O se tasi leo whanabro tonga o le kainga Pacifica Services I Hastings leo fo e ngā lue o se vaenga le Dove Hawke's Bay Incorporated. Nā mata le tau tua le kainga Pacifica Services I le tau sanga lua fes futonu. Lā tau te whaia por kalame wha tupu ale to mai o te ngata Pacifica o a inga ma te ngata lau tele ina I a ola finau ma fute le maftanga e iai le whaaloalo ma a inga le nisa wanga o whaatino aing. O lena whaawaina o ia fo o le whaatono te vita whakaosi, nā te sau nia fautuanga mo ainga o loo whamemea I le nei vai teimi. Lā tu te whaia fo I se por kalame le tio wai longa ana whailonga I Hastings e whailoa I nisi o tūlanga I winga I le kainga Pacifica Services mga ruenga lo lanto whaia mo tangata lau tele. A whaia di whiafso tai I le kainga Pacifica Services I Hastings e ma whaiona e wala au iai I le over se lau tolu ana valu tolu whanua po le o ono valu whatoru lima tolu o fitu. Pe e te silfia au nanga le Family Violence Support Services I le topitano e ma whaion e mo le lisi a toi lunga o le penga te whailangi le www.pacificaproud.co.nz/service providers po le telefoni o le overselau whalima ono, whalima o manatua a whaio se whaana vilame whaafosei aua te whewhe wala au le tasi. O e langona le popole, fefe I tapo o le mawhaona pūlea o langona, se tātou wa ai I mea e mawhaiona e pūlea. O le lasangaron tolu ia whaatoa file mūlo loto, mawhauwhau. O le ita e mawhaiona te ita I atu o I mawhauwhaunga leanga ma le leaunga. Pe ao ina e ita, tau mawhai e te fasiri fo I atu o e lava fasiri nei momua. Pe o te mana o moni lava e whaati ngā whaafefe te ngata o te alofa I ai. Lua, o ane o langona pe a whai o te whaia se mea ti ngā hailo o ainga. Tolu. Pe o te mana o moni lava e a vea au o stangata leanga ona o lo wita tele. Wha, o le ale me tupu pe a whaia lo ainga o winga nei. O le tātou fasili fo ina fasili e fisoswani ina ia aua nei o tātou whaiasenga o inga ona o le tātou wita. O fisoswani po kalama catch yourself a leva ia inga Pacifica ina ia whaatupa wina maftanga whiawhatai ai maise lava nei vai taimi o le COVID-19. Whaafonga mai le vai aso a sau o le au ili ila tua ila sanga whaiu o le po kalama catch yourself a leva. Mo nisa whamtalanga tanga ili www.leva.co.nz. O le whiaule nei mai le matanga ruenga wa o ngā. O le tūtaua, o le watoi fo I atu whana witi I a lātou wa o ngā amata, whapea fo I tupulanga talavou I a lātou wa o ngā. O leo saunga le mūritoe ambe o lautama I lana o ngā poa o ngā amata foi, ba o le tau nei roa o na toi foi a o ngā. Mātou te mana nao I a fia mamanuia tangata uma, ma e mawhai foi o na whai se sao lau whanau I lea waenga. Se o tātou whao pēa o na tātou whamanatu ia I lātou le fufudu o lātou lima matau sia tuma mā, ma ia saunga le mūmea umalawa lātou te whaia ina ia tū maua I le ola manuia ma le fia. O lo maua ngana oma le Pacifica, le Parent Checklist mo le lamta inga vaengalua, e le tū lau o mātua I le o penga te whailangi au tua le matanga ruenga o ngā www.education.govt.nz. O nisi neo manatu fau e tā ua ma le checklist o le awso swani I lautama I lona toi foi la onga I vaenga ese o lato tau sanga. Mo le whana witi, tala noa I lautama le awala saunga le mwai o ia pe a iai whaatasi mana wō. Whamatala I le tā ua o le mautinoa le tua manoa I isia mana vai, whamamau ese maisi ina ia le mana vatu I nata maiti pe pai atu I ai. Whamatala I lautama e te tau ona ai ia lana lava me ai, mainu lana lava vainu, o le fsotai o me ai po vainu e ono le mamai o tātou lima, ma o ai ina tātou mamai. Whanau o iai a onga tūlanga lua, ma whanau o maratu atu,
whamatalai lau tama e ono whai atu e nisi to maiti ala hatu face mask e la onga. Whamanatu iai e te tau ona whaaloalo i whilwhilinga e stangata. Whamatalai lau tama e te tau ona ai ia lana lava me ai, ma inu lana lava va inu. O se Lipoti la tamaine nei mai Employment New Zealand. Pe a whai wa a whialaunga ruenga i le COVID sa furuiwa, e te tau o ne siakia pe anga vaare tau company e talusanga mo le Wage Subsidy Scheme, mo le Wage Subsidy Extension, mo le Leave Support Scheme e fisoswani i Lototongi. Se tatu vava ai i fisoswani te tasi nei. O le Wage Subsidy Scheme, o le tupe mai le malo, e fisoswani pule o ngā ruenga e whai tu tongi o lātu te ngata whai ngā ruenga, mo le ume se furu lua wa yaso. E tu sa lava po ua le mawhai o ngā lua te ngata whai ngā ruenga, o na o le COVID furuiwa. O le vaia se reina wha sila mai ai e le malo e tue wha popo o le Wage Subsidy e fisoswani i pule o ngā ruenga, o lo te le pea o lātu a fianga, mai le COVID furuiwa. O le fisoswani, ina ia te tongi te ngata whai ngā ruenga, pe a umaru lua e Wage Subsidy na tu ina mai. Lona winga, o la e bolu fisoswani mo te tongi o le isi vanu bai aso whapopo e a mata e le aso se fulu i uni lua whilo se fulu e o le aso mo se tema o le tausanga nei. O le Leave Support Scheme o le tupelea mo pule o ngaruenga e fisoswani e te tongi a lātu te ngata whai ngaruenga ma ua awhia i tūlanga ua le mawhai ai o na sauri te ngata whai ngaruenga o na te iala le mata ngaruenga o soi fua maloloina o na tauai o na nofo le fale ma e le mawhai foi o na whai ngaruenga ma le fale. E mawhai e pule o ngā ruenga o na taurasanga mō le fisoswani e te tongi te ngata whai ngā ruenga i nunga o le penga te whailangi o le work and income. E mawhai o na apalai sa o lava e le whai ngā ruenga mō ia self-employed po te ngata whai ngā ruenga whakon kalate. A whai olo e whai ngā ruenga ma e te maratu olo e anga waa a e le whai le taurasanga le tau pule o le ngā ruenga e te tau ane e tala noa atu i lau pule ma whai e fili le vaenga o ia fisoswani tupe e tala whea ngai o na taurasanga i ai. Fatalo fat foi nei tula tatu fa au fa fonga mai nei vaenga tatu por kalama. Ia ina ua fatulanga ina mai le lockdown. Sa te le lava lo popole. Ina ia woti e te lo fa fa nau. Le ua filo fa nau tam fa ia e fa fo te le fialu. Le se mesa o popole ai e te ewa mai ai fa sanga ngo mai o uso. Ai es me fa le kong, you know. Ia o fa moenga po se mesa o vai e mo le lumana i lo ainga. Le fa putu. O le tala fa solpito lo ainga. A mata mai lava i Peritania e tangata na a mata mai ele au Merina. Te e o mai e mato whanau. I le ututanga i mai e le family history. Ia po o ngawhane o le ainga. Ua o le iwa. Ia tupulanga mai le tangata lava na amatai. O la vision na sa iai. Le sa au fiai. Ma whainu fisotai i Amerika, Australia. Ia manisia tunu o la langi whapena fo i Samoa. Ia o se o onga sili lava ua umaua mai le nei lockdown. O lo tatou ngalu lue whaatasi. O le whealu whani o tā ua le whealu whani la aina, ma le whaamangalo. A wahe tā ua la vre taimi whaapitoa mo le aina, whaasilisili atu whaile taimo mo le ali. I whātou whasa a whāsoi fuaina, whāsau saunga mo le nei whasa launga, whaatai lava soi fua. O le tātou Lipoti le nā mōle nei fōi wa yaso. Tū mau i le saunga le mō, a lofa māga le mō sosatasi, tātou toi whitāpai i le vai asa fō. Soifua, wa ia manuia.